알고 있어요. 그럼 다시 넣어서 이것도 담당해줘. 가? लिंक थारे को मैम 011 की सुबह लिंक कोई दिन इसी न को मैम कैसी सोच है पूरा यार ये तो हो गया ये पर थंबनेल लो अजले तो सो काय सोन रिकॉर्डिंग और बामन नंगी जा मैम रिकॉर्डिंग से हो रही को yang ma'am hojik tawdiba class ase mathematics ki 011 ka ani suba class hoidune ngarang dagi hogiba ngarang da first class tawgre 011 ka JL hai maths ki 011 class ani suba ngarang ki first class to mayam kari no khona tawgiba do recap ape tawse ko ngarang ki tawgiba recap to kaino ngarang kai gi takhre matamda akhoi number system gi matangda decimal number system haiba natra decimal number system ga binary number system ga ani sigi onto onjing matang takhi bra atai takwa kai takhi te khoi number this thing is the number form to bi matam ta ji ko si onto onjing matang ngarang tawgre ko si mata ji noi gyan tara leri ko ngasigi 011 class number 2 da tawdu sidi ngasigi today's class na focus se ngasigi class kai na matamda ko number formation number form torokpagi ko adagi magi place value khangdokpa place value adagi magi face value si matang ji ko si matang ji da khangjin ji ko aba akona angka jama kong seng na bu hona ba du ko thabaki exam da sunoi da hem kana ba mong da focus tawr kane ba ko yenga si class la ji ko akona high gre number sing asina number sing asi kamai sema ki hai kana di sing jina combine tor sang pen hai dana ada digit amakak yawarga madu number du bakuna doba one digit number kaudi natra one digit number saiba kambum la ni ko kana de honi one de sum salak pasina kya bus lak to basa number la udi ne ko adagi two digit number haiba kambu magam la ni two digit number sairaga na kana buno 10 de hoga 10 11 sum iraga kya 99 box ne ko 3 digit number saraga na kana buno 3 digit number saraga na kana buno 100 101 sumala ga ko मैम सीजन खंगन दबया दे को खयंग सीजन खंगन दबया दे मतंग मरम दि खैनो मतलब मोई यूज तो मैम लाकनी को वन दिस नंबर पुना क्या लै टोटल क्या नो वन दिस नंबर जा वन दगी 9 बजे पुना क्या सुगे तादी लास्ट दगी क्वाइट अहान तो खाइदोगा वन दिस को मैम सी नियम नि वन दिस मजी नियम नि को क्या तारे से 8 तारबा 8 तो 1 दिस 9 2 दिस नंबर पुना क्या लगे तादी 10 दगी सिबाव नत्रा 99 दगी क्या टोटल क्या लगे है तारगदी 99 दगी 11 10 दो खाइदो पिरो दो तारक फोल दो क्या तिसिंगदबा 1 तिसिंगदबा नि को 89 ताब्रसा 89 द 1 दिस 90 ले यारने 2 दिस नंबर से पुना क्या ले है दिबा 90 ले यारने 3 दिस नंबर दी टोटल क्या ले यारने 3 दिस नंबर से क्या लगी गे तारगदे खोना खाइगी लास्ट दगी अहान बजे खाइदो पिरने को तारक फोल दो के दो दिबसा
प्लस 1 तौर क्या तारे से 899 तारे 899 से आप चला दी 900 3 डिजिट नंबर से 900 लई 2 डिजिट नंबर 290 लई 1 डिजिट नंबर 99 लई सुमाना पुनः क्या लगे से खंगो क्या ना भाई से अदो हेंग सुमाना संग बयावरे को क्वेश्चन खरा है कि सिवाउ दी ज्ञान ताने 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर है दी कना कना डिजिट अनि संग 1 डिजिट नंबर है दी डिजिट अमम संग 3 डिजिट नंबर है दी डिजिट अमम संग लाई दिने को मखोंग सिंग दो को से नोई एना हाइबो कनो दो नि यारो सिगी 0 लेवल याम कुमदबसिना तो खितंग बेसिक टू एडवांस हाइबो हम लाकनी को अदुना मग नोई लंसन बोई एग्जाम लोइबगा इ खरे हेनंग फ्री ओर का नंग तलाक दुनी को मत बेंगी सु तौरी अयुक्ता बेंगी दुने यारो नो को अदगी सिगी 0 लेवल 0 लेवल दिन नोना जुमदगी लाइव क्लास ओनी यावगे से यादुनी को बेसिक टू मदी मरोइना अदु फोकस तौसी को सिले हेंग क्वेश्चन समाय हंग यावरे बुको से एग्जाम की पॉइंट नंबर लाके सुम सो क्वेश्चन प्री वाई की वाई दी प्रीवियस क्वेश्चन को क्लास बोरिंग सुंदर एग्जाम ना हम क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन को जम यार के वो व्हाट इज द समाना हंगे व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 digit number divisible by क्या से quite साउ 4 digit number दा 47 ने ना बदु कनानो 47 ना बा 4 digit number कनानो 4 digit number digit क्या ने याउ दुइजा ऑप्शन दा ने ऑप्शन दा हेंग ए बी सी पिरंग मने बनत्रा पिरम दि ऑप्शन मरी दुदा याउ दि बान सा द digit मरी दि संगने मखोय मरी से मनों 4 digit की क्वाइट चाउ नंबर दा 47 ने ना बसे कनानो हंग मने अदु हजिकी 4 digit की क्वाइट चाउ नंबर दु कनानो खंगदब यारो कनाने 4 digit क्वाइट चाउ नंबर दि कनाओनी 9 मरी ओरद्रा अदु दियन गदब आई सी अंक जे होटपा हैननबा आई नोय द प्रमाण मसाम तौगे को प्रमाण मसाम एग्जांपल मसाम पीके आई नौजि नोय द तौदु से अंक जे नसान आइडिया सागत पा है वखन खन बजे थिंकिंग जु तंबी दुने बको एग्जांपल अमा लौगे सिगी एग्जांपल जे हेक हैरबा असी वखन खन मंगा माने कमायना आइना हाइ जहानो खुंगो को तुना येनबे आबा 1 digit number तो खाई साउ बस कनानो तू ने येन आबा 1 digit number खाई साउ नंबर जी हाइतार कनान येन आबा बा तू ने येन आबा 1 digit number खाई साउ हाइतार 1 digit number खाई साउ नंबर कनानो नाइ नत्रा तू ने येन आबा 1 digit number खाई साउ नंबर हाइतार दी 1 digit की खाई साउ नंबर जी तू न टारगेट तौगने 1 digit number की खाई साउ हारम बगी नि को 1 digit number खाई साउ नंबर दो न तू ने येन गदो तू न हाइबगी तू नम येन बा तू ना 1 digit की खाई साउ नंबर दा ये लगे येंगने 2 4 जा 8 ताबरा 1 लेमे को मैम लेमक पगी अट लेमे बजे करी हरी नो अंक द खनि ये न बद लेमे इस न मिन तौरि से कइनो हाइ तारगदी लेमे बा 1 ना से फरक तारे हैने मा लखथोक्रदी ये न्याय हैने फरक ताबजे लखथोकी तार सब सा याद्रो अतासी फरक तारे 1 जा होजकी 1 दिस की क्वाइ चाउ नंबर सिदा फरक तारे 1 जे लखथोक्र क्या लेमवे 8 नत्रा सी 8 सिदे होजि 2 ने न मतलब सब सा ये नारने अतादी 1 digit की नंबर दा 2 ने ना खाइ साउ नंबर दु कनाना 8 ने हाइस माना सा याब्रा सिदो होलि बेसिक समाना मोंग होतिने होजिकी दे केनो 2 ने बगे हारा रोय कनाना ने बे हारा 47 ने बे हारा मिन 47 ओइना तौतारे तू 1 digit की खाइ साउ नंबर हाइबनी अदुगी 1 digit खाइ साउ नंबर लौबनी सिदी 4 digit की खाइ साउ नंबर हाइदाने लार्जेस्ट 4 digit नंबर हारामिना लार्जेस्ट 4 digit नंबर दु लौबिरानी को अदुगे तौतारे येलनी येलकान होरी अरे मम दिसो यावरकनी लेमे इदु फरक तारी मदु लथुक्र देन सा तारोइद्र होलो नो यम येंगे तमना कोलम था आई गत ता यार सी डायरेक्ट एग्जाम नि को सी दीरा सीजीएल गिरा मो ओइबने को सी क्वेश्चन जी को हंग मने सुम सी हेक्ता येउ म्याम अम तंगाइ को तमना तौसी 011 बैच को से था मंगा ओबे तरुक ओबे को नोइना अतोपा अखोई कोचिंग सेंटर नत्रगसो अतोपा कोचिंग सेंटर चलपा लेरगसो नखोइना नखोई कोचिंग सेंटर द ओजासिन मयाम ताकपदा ज्ञान तादब यावरपसिंग बैकअप तौबोइना यावसिन बे याइ को सी अदो सिदी बैकअप क्लास हुइदिने अदम से अखोइना
makong singdom mayam singdoknaba target tawra class talakani focus adom do oidini adubu 011 oijaragasu exam da hangba SSC gi oigera ama oigera madu gi question singju yarmi pusinnaba ai class planning to matamna madu semakane ba kana halakane ha tare exam thaba gi su tan angka je 011 da leba yam sonba kangbu adu khara khara di hairaga yam kana haitu kangbu bo yaduni ko yung mayam sam tharo bagi ngasi numit taraga ni thui sure heng sit ko looks yam thin ugly oire mayam ko looks yadri ugly oiri sam hol the bagi ka koksu mari meng selo honing ba ga jab honing ba ko hambru ka ba matang ne bo si ko mayam yar ba sa looks khar sele sas ki na hinang de boring yam su ba sa ji ko dal yam we dal wor ju osa ong ni lektak ni khan ba dal lo khara di fare yang siko mya hojiki to maina niyom se haitaba satrasingi oibani na tapna gyan ta tai ni ko sidi makhong sengo ba sidi question mya mo tho hang ba ya adu so habira ma ge khanga ba 47 yen thoni 47 2 je kya no kya bra 94 ra kya le me 5 9 1 je bra kya le me de ya tep le ra ba nanam la ba kya se ja 2 sara di 94 ra kya le me 5 3 30 remainder se kya na ngasai to gi bodu rm ba je lokthok ki ta di farak tari ba rm se lokthok ki tar sabsa yen yaroi dro answer ji sidegi kana lokthok ki tara 30 ba lokthok ga tapna saman gya na hot piro ko haira kan na samji ko 90 ka se answer do si tar ne myam gyan tar ba sa saman very easy ata di question myam hang ba yadra 47 yen na 4 digit ki khwai chaw number hai je 5 digit ki khwai chaw number haram maga di si 5 digit ki khwai chaw number kana no 9 manga surani ko adu are madu thi do ani are ma khai do lore 47 na hai da bi da atopa number 37 na haram madi kana ni entara 37 na 67 na di 67 na 49 na di 49 na si question me hang ba ya si ma khangjelo are ma ji lok thokra di farak ta bado lok thoki taraga di yen be are hai duine sima lere ko adula question me ama hangbam siari kamaina 47 yen ya ba haibra mana divisible by kana 47 haibra 47 ja haida bida aina smara madi 12 15 and 20 respectively kari hare no sina makoi ahumak na natra makoi ahum na mathang sina yen ya ba ji 12 na ju 15 na ju 20 na sam natra ngasai di number amakak piram mane hojina number ahum suram me ko adu de angka word matam da 12 na jen na ba 15 na jen na 20 na jen ahum lak thok na to gudra tawro makoi ahum jigi LCM hana puthokani matang jida makoi ahum na yen na ba LCM haibadi makoi ahum na yen ba ya ba khwai degi pikba number kariba LCM haibadi kariba 15 amasung 20 gi LCM haisa 12 na jen na ba 15 na jen ba 20 na jen na ba khwai pikba number ama logani ba LCM puthokpa yang aduna next chapter the number system lo talakadini ko angka jena phana he lageng khalena LCM je 60 tane ko haita ba kang musing LCM puthokpa gi talakini aduga na hairo ko sidi tagum se asigi LCM 60 je sino ina tawgani nga sai process se sab mana process se 60 ne yelani arem bodo khangdoni adu arem bodo sig number di lokthol wa number ji ama agadi amadi helab ani suraba number ani du LCM hana puthoni LCM du noina tawhan gi ba makoi LCM du na tawbuda yagi ba pose moina sum yara mane se angka gi concept ne yanda ka sha amana myam gyanda bra sumai tawduna aina tai se yam important oi ba exam na hangan ba question type ama ju paire akhoi nga sai poto halaksi keina khoi nga si tai se digit sing da combine tawra number sing semi number sing se 1 digit number 2 digit number 3 digit number 4 digit number haina mai sat khiduni habani ko 1 digit number kya lagi 2 digit number kya lagi 3 digit number puna kya lagi habadu sida tai aduga si 2 digit number je puna kya lagi ha angang ina budi agi exam da bo hangrabni kyan dai ko na budi aseni ki exam da bo adum hangan bo jaga ang tane intai sin kana ni ko school kari ba class 5 6 ki angang sin yeng bodu jam think kana bo ina agi 011 ji ko moina makhong sing dokpada seni ki exam thabada Rashtra India Military College ki exam thabada aidina budi agi kai angang su dam lek talapuni na ko hana sigi level de laktringi da isu kanu tawra eba hingna bagi lambi je khu laira bani na isana ngang tuition tawra ga lek tamak bani isa mak sei taruk lek tam tura ga phana mang ura ga kai do damo khoina laira ba khoina lek su tawngam de ga har ga tuk thura ga asa kai ru ba mi mane do angang tuition tawra ga tawra kana kha tawra pani khange ha ba ko
angang mai papa su yaugre home tuition da toroga na bade mai papa yaugre ko saini ki chu yaugre wari nuksi be lei ko saini ki du di yam thina punsi gi sagona wari lei he tare ne amana habra ma'am si khangji lo ko si kanari si bawdi ko aina hoji point lag thoi se mo sidagi place value gi lagi ko number singje sigi takre ko yo ma'am hoji ki se tu dis number am la ko si thoi ba ma sida place value lag thoi re ko place khangji la se hoi place value start kain talakini ko angangi class 3 4 5 6 ado yabudo 12 have a number se 12 have a number se khuna ke dore sumanam khai dok pi hai 10 plus 2 han sumana te an thadra sida lei riba 10 ji na 1 ji gi place value ko sida lei riba 2 ji na kana gi sidi aure ba digit 2 ji gi digit 2 ji gi place value ko lai phang gi value ko yanda bhaja place value di magi laifam du gi value ko laifam gi value se kamaina toge ha matam da ko hindu arabic number system akhoi na tammi number system se dese yanda international ta ba akhoi sana bi dadi dora sidadi ke dore ba 1 plus 10 plus 100 plus 1000 plus ko 1000 plus adagi ko 1 plus 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000 ga samai sakrani ko mem ko 10,000 dagi lakh la ni 10 lakh la ni ko adagi crore la ni 10 crore ga samai sakhidu ni ko mem akoi kano gi indian system gi hatare ko adu international system gi di ko indian gi system de samai lei ni ko international de 1 10 100,000 10,000 100,000 ga lakh rani moi de million ga lakhidu ni ko yanda raja million billion yabudu na international ni akoi gi india gi system de 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore ama tara sa lising ni tara lakh lakh tara koti koti tara ga na tamak ta nga wori da adu ni ko hojik le mi ba number ji kana no ko no hojik le ji kana 12 na ta sa 12 tu smai na sina tro du de ma le ji kana place ba da singya wanga 10 ba na tro adu ta si 1 je 1 hai ba di ji si ma ji karma place le ba sa 10 place le bini na 0 ma ha pani 10 place maning da ka ma khak le bini na 0 ma ha pani 1 place na tro tu le ji na ata di ma 0 happy to ma maning da ka mo le tramina le ko sa sini sida le riba 10 jina kana gi place value no 1 gi sida le riba ke do ba 2 jina 2 gi place value ne yar ba ma gi le phang gi value kari gu mai na sida si 21 hani iramen khala je 21 hadi sina 1 place sina 10 place wo ro dra ma am e ngone sida dum ke do ra sida de ma am ke do re ngose sida di 1 gi place value kya no asai 100 10 wagi dane sida dia sorry 10 wagi dane sida kya warna 1 place la mana maning da ka mo leite du 1 on bizare 2 di 10 place la maning da ka ma le ri ko adu na ma 20 ma yaurani adu kya tare adu si ni jiti sina raga na ne mai place value jiti sina ga da asagi number do si number se dum phang ne mu samana na yo si gi 10 ga 2 di sina kya tare asagi number 12 se phang ne ya ba adu yo sida 2 gi place value ji 20 sida na 2 gi place value kya no 2 की place value 2 sidana 2 की place value 20 sidana 2 की place value 2 2 की place value से 2 होगा ना sidana 20 माना दे बको place value है बस ये खोना के दो मतलब सुपदा माना दो लेते मागी लाइफम दो होंगे मतुंगिना 100 place लेबेगी 10 place लेबे मतुंगिना होंगा लेने है बस मसु कौरनो यार बा मैं एक का अरे सेंदोब्रा सुनाना place value है अदुगा नंबर ngase magi place value sing jiti sin disinaraga semak pane understand dore ko si place value sa sama su khangilo 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore billion 1 10 billion han sa khrane bagyan tabra ama tara sa lising lising tara lakh lakh tara koti koti tara ga na hagi budune place value aji khangaba aduna angang gi exam na budya gu madai kari hana question am hangi p by q noi de sanam hang bai hai ko sum of si thawak exam da di pa hangba theng na de ko some of place values of ko agni bi gum exam da am hangba yai twos ko in 3 2 1 2 6 hariba numbers di yawriba 2 ji khana ngana no
ani subra 2 ani sui ko magi place value sing du gi sum putu hai ne si 2 sigi place value kya no ama ani 1 10 100 1000 ne lai bani mai maning da 0 hom lai na tra si 2 sigi di 2 maning da kam lai re 0 ma yaw ne si sum putu hai ne 2020 na tra sine sumana question hang ba ya ne hem hai roi dra sita hai ning khale anga masai na ti ko sidi noi anga masa na tra me sidi soli haras noi si bau de hai ne aduna khangdi khangji logo place value hai ke no khange na tra number sing se place value sing si tisin naraga adum semi have do masai gi dum ning sing je ba ko number am lai re 213 have number je khuna ke do ni ba lai ri ba digit khudi ma ki place value e bi ra ba 1 is place value 10 tarani 2 gi di 200 na tra 1 in 10 3 gi di 1 plus 11 3 na tra moi tisin nga da dum taram ngani tabra tai ko sima khango ado ai sidagi hena makhas yam changsin nam tala ke maram di question UPSC na loba ISK exam hoigera adagi SSC na loba exam da sida base taro question khar lu tak na hangba hai lu di lu da question makhala ma lai ba du si khanga ga di sina line hot pa ya ba ma lai ai tam ge sigi 213 ha bu ina another way da smain to bu dia da bra 213 ha ba sina sina ba ji punna le hela ba ina sina amata lawra ba 110 hana padore natra adu tadi 21 je amata oina sareng khala je 21 ma mai da kam le ni 0 ko tapani natra 3 gi di maning dam talai te sile ni adu kya tha sa yada bra sa yai ko si jo dum yai hana sem number dum tangami si jo dum yai ko si jo khango adu da sida base taro question hang de ni kamana hang de question do hairage a 6 digit number hai di digit kya changani sumana hai question nange sida hangre ko cha si exam da amuk to nate ko mayam question moi bata on thoga mayam hangra ni PYQ ko hojiki gi concept no hote ne 6 digit number amalai har ba 6 noi exam da khang SSC da mang mane ko 6 digit number je kana se mi ba ro digit che 6 digit number je kama se digit taruk yaw di natro ama ani ahum mani manga taruk natro taruk sta ahan ba si 3 digit number ba natra amuka so hanjele ibane example oina harabada se 1 2 3 number amana tra se 3 digit number tra amuka so hanjele iba 1 2 3 sigum number or atoba ma se 247 ga hare khala se amuka hanjele iba tare sigum number kambu tare suma number kambu se ke doba matam su puta kanani nyagi adudi akhona kamai tau tare yego hojiki aina takiba niyom da sinaje ko x y z sumaina sigi digit amam ni ko z su digit ama y su x su moi digit sari natra si amata ni khalla se bena amata ni lawro se ngasai da buto si amata ni lawro ba amata lawro sigi place value tisna bai phone do ka sai ke do ba kana mane hage na sa sida to gi buda sigi 213 21 je pulle khala di 21 place value ikan 21 maning da digit ama lai bani na 0 mo singre 3 ma mai da digit lai tamina kai mi ro 3 ma sama thani ira tisna ra sita da ne si sina ra di si moji pulli ne ko adu ta di mogi di x y z ki maning da 0 ka kya na ama ani hom lai bana tra 0 kya la ne hom la ne plus si ama sari na x y z sa moi maning da karim lai tre ko adu ta di 0 in ilakadra ila ro lore adu di tisna ba kamal lo ba ha bam khang bra sida
common loba common loba ga haina akhoi ne am haina ba haitare akhoi imalon da common loba haina angka gi concept ama leiba si matang sida ningsing ama se makong solong ani ko kana go ma angka mina de common loba ji aduk laiba du bu sida bu tak lagi draga na khalam be yam sol makam bu focus tawraga common loba ji kamaina se common loba ji atena te 4 plus 6 ha di kya tani mya 10 tara leira su mo apam ne ba akhoi common loba haidi ang angka gi madda ka obe matu na se 4 plus 6 है वो तो अखुना अनिमक से 2 नहीं थोड़ा बरा आदि 2 से कमल लोअर ने 2 कमल लोअर दी कमल लोअर का तहम्मी मोंग जिना कमल लोअरी ब 2 जिना 4 से यें थो थोंग पुदु थोंग दबा मारक तो प्लस था भी प्लस था मोको 6 था जों 2 दुनिया इनका दबा खुदी मक्ति यें दिया देखो 4 to 6 तो अदु दी समाइन थंग मनी को कमल लोअर दे आदि सी 2 जम थमो 2 न 4 यें थो दी 2 थोंगे 2 न 4 यें थो दी 2 थोंगे 2 न 6 यें थो दी 3 थोंगे क्या तारे में ब्रेक बनूंग जा 2 3 5 तारा बा 5 के 2 दी क्या तारा ते समान तारा ते न कमल लोअर दी सिबु कवे हैंग करम मतंग दो याम थोई सिना दुजे कमल लोअर मतंग जाम थोई सिना दुजे करम मतंग दो आएगा दी से twice a ga thrice a ga तिना दी क्या ताए कनो 5a ताए है द्रा कमाई तारा इनो है तारा गदी सिदा 2 2 जी ए जी खुदी मक्ति आउद्रा आदि दी ए जी कमल लोअर दुने आदि ए कमल लोअर तारा दी ए ना सिदा सु यें थोका दबा खुदी मक्ति यें दिया दे को सिदा सु यें लनी ए ना आदि कमल लोअर अनि मक्ति लोक थो थमनी ना यें थो थंग दबा प्लस हारगा सिदा सु यें थो थंग दबा क्या तारा दे दे कमल 2 तावरबा 3 तारबा क्या तारा सा मनों जी 5 तारबा 5 का a का ब्रैकेट हांग दुखरा दी इनटू ने को पुइना दी 5a तार ने माना आइना कोइर कोइर तक न ताइ ने को ज्ञान तावे हेन न सिने 2a का 3a का तिसना बद 5a तारे है जिस माने कमल लोरो तो गी बंगा तने अंदर सिन थोरबा कमल लोरो दी कमल लोरी बदन एन थोक दम अंदर सिन थोबरा सिंगल कलो याबा म्या अब तादे खुशी कमल लौदरे कना कमल लौदरे है मतलब x y से कमल लौदरे x y से कमल लौरे क्या तारे दे x y कमल लौ दी 0 क्या नो से होम नत्रा 0 होम ओदी 1000 लाओद्रा ये थोकने देने कमल लौरी बे x y से ना ये थोदी सी तारो तो 1000 थोंग रोद्रो सिदन x y से ये थोदी आई कमल लौरी बे दुने ये थोया दना हान लेर मी बदुदा हान लेर मी बसिदा x y से एन दुने बे मैम ज्ञान तारीखो सिदा सु लेर मी बे x y z सिदा कमल लौरी बे x y z ये लो अब सिगी दी कथन नरा क्या तारा 1000 थोंगे सिना क्या सिना 1000 थोंगे सिना क्या सिना 1000 थोंगोइद्रो कनरा दिया सिना सिका दी 1 थोंगोइद्रो मरक तो प्लस लाइव दी 1000 का 1 का क्या तारा 1000 1 थोंगद्रा तादी अखोना तारा इबे नंबर सिदा कना यावरी 1001 यावरबा अदुदी 1001 यावरदी 1001 येन यारे हरनी मरमदी वा मागी को छे 24 into x हाना लेरे सी नंबर जी 24 येन यारोइद्रो पुरी नबद 24 यावगी तारा मिना सी 24 येन यारोइद्रो कक सबसाना कक पे याबदु येन याब कौदैने सपोज 18 द 6 ना कक याद्रा सा अद सिबु येन याब कौदैने मखाजना मथक से कक पमतन सबसाना मखाज केम द लेम द wan oina thunga pui mong de leitara madu yenya ba kodi nem natra adu tara gadi sida 1001 yawbani na si makha 1001 yen ya dabra adu kana yenya harani sigum number type sa 1001 yenya haroidro yes aduni है नहीं का शिवाउदी ज्ञान तारी माना हजकी प्लेस बिलु सा तु थुगाय बतम मदो अदुदगी अखोना आंसा जे खंग तुइनेबा नंगना हें खंगबा मतुंग ददी सिंफा पुब यारे 6 डिजिट नंबर अमा करम नंबर 3 डिजिट नंबर से अनिरक सुमाइना रिपीट तौरगा सेंबा कंबो से मतम सुपदा करा यारेबा 1001 जने यन बियारे कॉर्नो हरबा अतो खन अंक ओन होल प्रूफ तौरे पुरी नबद मा यावगी भाइसे 1001 जने यन यारने हमने पुरी नबद 24 यावगी भाइबसे मखादा 24 यन बियाराने बथक ते लेबल 16 जाय है बदु माइना को यारबा अंडरस्टैंड तो को म्या अदि 1
yengone ai praman macha am theory macha am takeba hojki angka du hotpuru idri ko gyan tanaw somde explanation khari hena tawbai ori ne ko 24 ne yan yare hare ko 24 ne yan yar taragadi 24 ji kana nam yan yai 24 ne yan yawa number 24 ne yan yawa number ji lawjeba 24 ne yan yawa di 24 yai 24 na 48 yan yai 24 3 72 yai mayam leram ngani ko masing thingam na leidune 24 ne yan ya number se 24 na yan ya gita di 24 ji de kana nam yan yari ba 3 na je nya draw 2 na je draw 1 na je draw 8 na je draw 6 na je draw 10 na je draw yai ko yabra adu tara de nam haidis keno 24 na yan ya gita ra gadi 1 na je nya ni 2 na je ni haidi 24 bu yan ya ba number mayam du namuk 24 yan ya ba number se am yan ya ne angka gi ne ne khara live dum example piu har ga su pi ge se 16 yan ya number se 6 12 18 mayam masing thingam da leiba 6 pu yan ya ba number mayam leidana ma 16 yan ya ba number sing je ke to ba 6 pu yan ya number di 2 lei 3 lei mayam lei ko lo yan ya rang ni 2 na ju 3 na ju lei ya rang yadra se hem ko ro nu ko 16 yan ba ya ba number sing se 6 pu yan ya ri ba number sing na ju yan ya ra do ne adu 24 ni yan ya ba number sing se 24 pu yan ya ri ba number masa masa mayam sing na ju yan ya ra mane haina rudra su sima khango adu tar de nam ulak to ofun jikena 1000 yen 1001 yen ya gre have ne adu 1001 ji yen man yen ya gi ba ne si number si man yen ya have na tro adu ma bu yen ya ri ba number sing na so yen ya ra mani na du dia hoji ke piri praman gi ta praman du pusilawo asidi kana nam yen ya 3 na yen ya sorry 7 na 1001 have is 7 into 11 into 13 ne moyom puri na tar ko number ne asi 7 na yen ya ra ngoni 7 1 7 3 leme 37 4 28 2 leme 121 70 21 yadra mokhom na jian nya bisi adudi 1001 je kanani nya ge khangya taragadi adudi mo prime factorization haina mo torka do mo leiri hojiki di samjilo ko prime factorization ai ji prime number ta ma tu na mathang mathang talakhini bo ko adu prime number tu tak 3 min hojiki di samjila je ya right na na ja 1001 ni nya number ja 7 11 13 na jen ja adu tadi sa si number se 1001 yen ja hegra mina kana ju yen ja ni 7 na ja ni 11 na jen ja ni 13 yen ja ni adu pulap ni yen ja re all ha business sumodron sa ja all ni na sa na re sida si only ga hala man jene soji 7 khatana yen ja ga hala man se adu tat all ni na sa na ro ida are mem sijing si khongjilo ko adone aina noida haining is ke no main point oina ngasi akoina hojik pautai basi da noina kanari basi kari kari knowledge kanar ge ha matam da digit sing na number form tawi form to basi 1 digit number 2 digit number 3 digit number yam masang moi ba exam question ani hum pai re ko yanda bra adu place value gi ma khange ko place value ji khanga di sunam khangalam gi ge ko adu ganda digit sing je sidai sibo ibada digit kya sang ge ha ta bang to rom ja do heng na divisibility m ta ho yara ne ko examination point of view ta ba adu ga ma ta ju makong singong no honar ka de ne ko sidai da kamal loba gi process ma noi hei brang khali hei bang ma bra ngama wi ko kamal lo tara ga di kamal lori buduna loina me tho thang da step samma am ta yaw de ko step sungam sammoi yar me koi tho tak tu ne in to du ji ko maram di lakhong khangong na bai tare sidaga gyan ta da khare hen tab tho ha ro jo dum ha ka da ba viewers ko anu aigi satra sing yarba sidagi place bilu thoga habi mong du gyan taro ko ta drugs nu hang bayani sida kamal loba am tai ji mun yengo 24 puri na 24 yaw 24 yen ya haje kamai tori no kak na bada makha wan thunga di yen ya ba ko have natra yengo ne sa eta 6 na si kak na ba ko de kak na ga na 3 thung dro makha wan lai ngam de ko si yen ya ba ko de 8 6 ni yen ya have ya roi ba ko ana sen do bra adagi 24 ni yen ya number sim 24 yen ya ri number sim ni yen ya have sigumba kana kana masa me amje heng divisible option trick kum de su kan dar kan khangji lo ba yarba yare ko aduna place value thugai bai matang adu yare ko se adu hoji last place value ki suna ba ta ma ge ko se place value puthok pa ko
place values and phase values sing do ngasai phajan makhong sengna loisilamaji ko se 1 2 3.4 5 6 sida leriba point gi mamang da su matung da su number lei ko point gi mamang da su number lei matung da su leitra si point ne ba point gi mamang da su number lei matung da su lei point gi mamang da lei ba se ngose sidi pa hone 1 place 10 place 100 place mai pa ne ko ada di 3 gi place value hai tar ga kya tar ni 3 masa 2 gi di 10 place lei bani na mamai maning da digit ama lei si mayam ji masing tharoi ko point maning lei bajidi aduna 0 ka ma ka to lei ha mina 0 lo ni 1 gi di ama ani lei aduna 1 gi di kya da 100 ha ne place value ibaje herani ko point gi matung gi ibagi matang da di ke dongni 4 ji point matung digit ama kala lei natra digit ama sala lei natra 10 yen thokane 5 ki digit ani sala lei natra kana yelani 100 yelani 6 ki digit kya sala lei ama ani hum subani na makhada 0 hum yawni ne ani sub 5 ki na 0 ani 10 4 ki na 0 hama si khangji lo ko ya ba gyan dai ba sa smana anna sen doi ko si place bulu da adu ngasai gi sida nang na amuk kamai tham yai 10 yen baje me samai tham jai ko 10 makhada 10 level je kai mane makhada samai 10 level je akona 0.1 hara ju khang nei ko makhada 100 level sina kari ga mane hama tamda point mathang jit ani level na 0.01 haiba ju khang nei ko makhada 1000 level sina kari 0.001 samai khang na ne ba yanda baisa anna sen doi ko ata di 4 into kari han yare adu dia 10 mo ta kari 0.1 yadra 100 ki mo ta kari yare ba 0.01 6 ki mo ta kari han yare ba 0.001 sama yare ka oranu ko men sa adu amuk su lei makha ta samai ti lei ba se kari han ibi yai kamra ha class sorry thamgo jaba yungwa 100 se kya ba 10 power minus 2 hani ini ko makhada smile le base makhada le bini ko power minus ore se makhada 0 ome yogi 10 power minus 1 10 power minus 2 sina kya 10 power minus q pa la ni si jing khangji lo ko si jing lo in khang ma khong ching na sa si swai jaga sam paslu ha pa khong ching da no di swai de ki ma khong ching no hon di ko notebook sin ji lo adu masa paslu sum ji ma khong ching da no di ha na sengal le mi di fa sum masa wat pas nei ate te ang kadam am ne sol ka ne ko side seng chak da ere ko sa na side le mi side place bilu thoi ji khange ko wang place poini ma mang mai ira la re poini ma tung jing jin we han de khanga ju phare khangam dra ga ju khangji lo ro yarba mana poin yo bi ang ka di mam yo to decimal fraction na number system na ma kong seng na ta ka da su le ri ko yarba so jaga ji exponent gi matang da jong seng na ju ta la ka da su le ri ado hoji ki sang ba ji de khara palam bai wan he na ma hong seng ki kai khan ga nu ko khang da ba daw lai ba le ra ga su tum question na dum ha ro hari ko ado na sidi 0 mari le re ko si ka mai be ya da 10 to the power la di ama ani oh mari la khane 0 ma sing du ma kha phole ha yarba amuk su ka mai be ya ha 0 point kya ba point nyawi re kana 0001 si jing khang ji lo understand do ko ai ta ji de gi tak ta ba ma yaura ga su ai ta ji de sa do ga khum ngam do ni haiba ka du si har lu khang ko face below haraga di very easy face below haraga di very easy ne ko face below habadi 1 2 3 4 le sidi point yaugre ko 5 6 ka hare 1 gi face below di 1 2 gi face
फेस वैल्यू 2 नि मसामक की ओइबा वैल्यू हाइबनी मैम ज्ञान ताब्रा पॉइंट मनिंग ओइगेरा ममांग ओइगेरा माय फेस वैल्यू दी फेस मसामक अदम ओइदरिबा मैम हाइरानी को वेरी इजी फेस वैल्यू हाइबना मसामक की वैल्यू प्लेस वैल्यू हाइना लेफम लेफम की मखा पोना लेबा वैल्यू दुनेबा को लोइरा सिदा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लेरे आइना होजि तानिंग पॉइंट दि कहिनो हाइ मतमदा होजि तानिंग इसे नेक्स्ट क्लास ता लाकनी होम सुबह क्लास नंबर 3 द क्लास अमदा तेंगे तेंजनो को क्लास मसिंग याम संगी संजनो डोंट वरी आई था मंगा तरुक नोई दमता अदम कथो ताक मरक सिदि यावनिंग मसाता सिदि ए तौ यावरो पियानी वीडियो अवेलेबल ओइगनी ताकि बुकुदिम के वीडियो रिकॉर्ड लहोवी नोई गी दमकता ऐप तसु फंगलकनी यम नुंगाइना छात्र अंक सोनबा कोई इरमदम की छात्र सिंग को ऑल इंडिया के लेवल द सेंट्रल थबा मोज 8 पे कमीशन लाक्तोरे तोरसु चौखलानी लाइरि हितबना मरम मोरगा थबो फंगदे हाबदुदि हायन बगी फंगदे हाबदुना वाम ओइग्रे ओजाजे मणिपुर ओजा अफब लेतदना अखोइबो हैतब अखोइबो हेनबिनबा कथोकपिगे हाबो ओजा लेतदना अखोइ मी ओहौदमनि दुना हायलरोगे सिनै खालिस सिदै होनब तन्नना थबकसु तोलोसु सानिंगबा थामना लिसिंग यांखै सिदै हौरिदना होजि जिदिगसे 60 70 की यौखलानी एरपे कमसे लाकान अदुदगा मसिदा इरा लाइन केम तौदना फंगनी का खलिबो अदु तारगदी आराम बतानी को खरा होना तारे यंदब्रा खुदमम पिरंगे अपा इना करा खुनबा मन मसा पोय सनोपा होम दु लोइना मु इना खुन मानरमो यंदब्रा जा मसादुनदी सेमा मतमदा मपाय ममित मसाजिंग लोइ चप मानबनिना इक्वल शेयर प्रॉपर्टी थमसु इना खुन पानी तौंगमनिना माइ माइ अलग अलग थमंगनी हेना चौथोकनबा हेना होनबा कंजबदुना लेरिबदु इसेनरग हेना चौखल अदुम चसगिनी इजी ओइना कोमना हिंपामीदुना अदुना अदुम लोसिला अदुम हांग लेहौनी उरिदना कोइना ngasi कैरो लेका नोइजु मी अमु ओइना नहा अमु ओइना नोइजु थेंगनारामने अदुना ओजा ओइबा आइजिना नोइ आइगी सात्र मयामदा चप मानबा नॉलेज दे पीरिबा तोमा कोबा सात्र हेना ताउबा लेते चप माना ताइ तौबदुबु ngसागी नोइ म्यामरक्सदैजु हेना लौसिनबा हैबा अदगी नोट सिनजिलौबा ताकि पराजु काउदन होनबा हंजि हंजि पारगे हेना नॉलेज एक्सपांड तोकटपने हंजि पारदी को अइना ताकपद पंदब मैम नोनि एग्जांपल पीरगसु मैम तौसिनबा यारिदना सपोज अइना 2 3 4.56 हाइबसे सी प्लेस बिलो इरो हाइदो नोन अतोप मद पीरगा नसानतना हाइदब चेक तौसना याद सी बुक ओइले पाबो समाना हेना होनरगदी अदु मिदुना हेना चकिने यंदा भाईजा समाना नॉलेज दी ताइबा अदुरगी हेना होना मिदुना हेना पुर सकिना साइन पेरेंट्स ता मपादुना मसा होंगी समाना सिम्बिरगसो मसा नुपा ngसागी खरे हेना मता मंगादना माइ प्रॉपर्टी दी यूटिलाइज फन तौरगा हेना होनोगी बिदुना आ यौना सकिबदो तुंगी सारोन सुरोन माना माइ पा सकिबदो अदु माइ तौदना नोइना जु होनबा मतमजिदा आइना समाना ताइ पोसिदगी हेना होनगी बिदु सकिने यान तारे गार पंगलै लेथोकपा वीडियो जो फंगबनी हार वीडियो खरी येंबो येंदो तौर लेथोकपा अदुम इसागी ओइबो कोकतो फजन सुरगा संगहोंगनबा होनहोद्रगदे मंगसु यारो लायरसु सिनि को होनबा हाइसे अदुना कैसि याम कन लुदौ नते अखोना लाइथोलबनी लाइथोलिबिजनोगी खचितंग हापसिलगा अदुम इरा लाइना पंथुपम यावरनेबको सेंट्रल थबक वाइ साइम लै अखोगी याम लै हाबा मणिपुर सरकार की थबक सिदा अखोना पैसा तिंगदना लुपा लाख मयाम तिंगदना खोतना तौरोदि सरुकते एना हादि कनो तौरो सेंट्रल की मेरिट लिस्ट ngасai मेरिट खल्लगा थबक तौसिना गत्सु लैबे हेलिदना अदुमै तौसिको अदुदा अदुगी वखलोन होसि हयेंग तौगदौ क्लास की डेमो हारमगे क्लास नंबर 3 दा 1 दगी ना 120 बो इरदी डिजिट क्या यूज तौई 20 दगी ना 2 7 8 9 सी नंबर जी अखोना लरी अम फोंगे हारिबो लरी सिदा पेज नंबर 20 दगी ना सी बाउजे अखोय इदोरे टाइप तौदोरे कंप्यूटर ता डिजिट क्या यूज तौनी का हाबुगुम सुंबे क्वेश्चन जे माती अम ताकपिरमनी अदुई मतुंग दि डिविजिबिलिटी ताहानि कोई डिविजिबिलिटी ताहानि नंबर की मखल खरा तामगनी नंबर सिस्टम करी नेशनल नंबर कइनो होल नंबर कइनो अदुदि याम कन्न लुब नते को मोगी खरा ताम मतुंग डिविजिबिलिटी होरकदुइने अदु हायेंगी क्लास मरु ओइने मैम को क्लास है एटेन तौसी चांगनाय लाओ को फरे ngasi डिजिटल तौसी लोइसिनजे को यारे